O te whaatalo whātu i le nei tae au si mai alau whaafonga talafo ala Radio Samoa. Ua wa aile pale mene i leo no tapu na whaonga o masini ale malo e tatala i le aba le TikTok. O leo wa iei reporti o loo mawhai le au whai ngā luenga le TikTok o loo i atunu e 5 e au fiai saina. O na whaitau i whaamaumau ngā tangata New Zealand o loo whaonga ina le TikTok e ui le whinau mai o whaamaumau ngā umane o loo te umalu i Singapore ma Amerika. E reporti le News Talk se bio lo toi whailo ai o leo lo mawhai lava o na wa ai iai inisini le TikTok o lo ngā lului Amerika, Saina, Beretania, Singapore ma Iolani. O iai pēr lala popole ngoli to atelo isi malo le TikTok o se app o lo o lafi mai iai i tua Saina, e ngā oi wha amaumaunga, o lo o tu maule te ene le TikTok. Ai mai le pole sile o au nanga il pale mene Rafael Montero o le wha asao le TikTok o na tatala i lunga o mea tō tino le malo. O lo o wa ai pia i ai ele o mauti noa se tali i le taimi nei. Ele i ai fo isa fina ngalo wha ali o le pale mia Chris Hipkins i le mata upu lava le nei na ua fesilingia i le aso lulu. O le pale mena Europa o le ua matua i wha asa lava le app le TikTok ma telefonia le au whai ngā luenga. Wha pia Amerika ma kānata i telefonia le malo o lo o wha o ngā ina e ona tangata ngā lulue. O loo tau mate le tūlai ma le tūlai o le fō mai Amerika le ana ia so aina se tasi o tangata whai ngā luenga i Queenstown i a Januari. Fitus folutolu tau sanga romance setna na toi su ea tue leo leo wa toi fo i California i totono le fitu i tūla. Talu na tūpo le whaalavlawe tau taavale. O le whaalavlawe le nei e le ngata ua right o whai le taavale le tūtangi. Ai ua le o toi whai ngā luenga ai o na ua whaina lo na tua sivi. I moli maua leo e se sele tu awala sa alwe le taavale le li fo mai, ma ewi ele i whai ngofie awala na toi su e ai, ona o le vave alu e se atu mani usila. O le alava ua molia tu sale o le tasi le masina talua na umo na tupu. O le aso sfulutolo o le masina nei, o lo tali ilo na tula i whaamsinonga whai tu malo i Queenstown. Ma whai mai leo a whai ae le sau, o le atu ina atua ilo le tu si sai ma wha amawina fo ilo na ingoa mo so esu e ngā tili. Wa toi whaatalo sanga ina tangata lau tele tau ma mau ma le Cathedral Cove Coromandel, ona ele o saunga le mu. O se tasile nei o mata anga o le mafu anga e alai ona to a tele tangata anga i Coromandel. Peita ai ona o le popole ngai palapala solo, atu ai ma mea na whaaleanga ina i le whaato a umatu. O lo o whaatu mawina i peona tāpu ni ai le taimi nei. I reporti la tamai le matanga luenga o whaasao, o le ua matua i whaaleanga ina le awala si tepo lo o alu i le Cathedral Cove. Ma o loo tutu ai Rangers al matanga luenga, e toi whaafo i mai tangata o loo atu i kulupu mō tā elenga. O le vai aso fō le a whaato au o atu aiso esu enga a insini o whaapitoa i lo ai le te leo le a whianga wa iai, ai mai se o le whaamautino a ino le toi tatala mō tā elenga. Ua le tau no usiaki na whaapea e whai aiso o se taimi ta whaala, ona ele o toi maua masini whaapitoa i whai ai. O random roadside drug testing nei wha o ngā i le whaua, o se tasi o vaenga na wha moe i ai le Road to Zero, po le polokia tina taulai e wha ATTI i le whaase fulu pasene tangata mali liu ma manunua, ona o le aveta avale wha asua ava. O le pona wha amautino mai ai le minista lango whiwa inga kiri tapu Ellen, e le o toe maua masini sa wha apea e wha o ngā ma o leo wa toi tu wai. O le asa to ona e lo vai asa fō, le ana wha apea e amatai siaki nei, ai mai leo, e le wha apeo le atau fia le wha awau peo siaki whai e ta whaala. Ma o leo lo o toi wa ai i seisi whainga, ai e le i toi tu inatu seisi whautuanga le minsta, ai mo le taimi nei, o le a wha awau peo siaki masani. Whai watu i tala mai Vanuatu, o lo o matua i longa o na ti ngā ina Vanuatu i le wha. Wha ato a lua sulwhai tu la talu na lu e security, ai toi la pata i wha atali le a whalo na lua. Reporti a leitio ni usilo le asolulu le ana matua i whaaleanga i nai le telo vaengo Vanuatu e le ngata i lo longa o whaleo a inga ai ua whaita wafe a inga le isa vai whaapele e le tisi. O le whao tuari sa whaatulanga i nei le category lo na wha peita ai reporti a le official va ai tawa fiti wha mauni ai o le whalo na luo Kevin o lo wha moe moe e toea a fia i Vanuatu i le aso tofi wha a solo atu i le tae au le asfaraile. Ai mai le whainga malo a Vanuatu e le o se taimi whaingo fie ma a tonu whaato ai loa a toa le tau, o mea wa whaaleanga i nei le wha ai unga le vaiaso. E oi le malosi o Judy sa iai i Vanuatu, e o mai le taimi o tala fowe le o iaini reporti o ni soifua mau mau. O tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.